Du 6 au 9 juin prochain, tous les Européens sont appelés à voter. Segregatie in het onderwijs ontneemt kansen aan kinderen. Dat doet onze samenleving pijn. Stop segregering af børn i skolerne i EU. Stop segregatie op scholen in de Europese Unie. Nein zu schulischer Segregation in der EU. Mettons fin à la ségrégation scolaire dans les écoles, pour nous et pour tous les futurs citoyens européens. المدارس المنفصلة تضر المجتمع ككل. Heippa Suomesta! Tasa-arvoa kaikille opiskelijoille Euroopassa. La marginación en la escuela es contraria a los valores europeos. fii ci réew mu nasaraan yi Union européenne mu dak doyal nañu ci parparloo yi ak boycotté ci jàngukaay yi. Europan segregazioari ez, bai euskal eskola publikoari. Pensem en el futur. Fomentem la convivència.